partir de 1764, Gavaudan subisse une série d'attaques causate per un animal insaisibile. Per acabar che lo bestio che semeno la terrù, los megliors lo battiè sul mandats della provincia. Una primiera vittoria sembla remportada alla dabalada de 1765, quand Antoine de Beauterno tua un gran loup de 605 kilos. Mas pendent l'hiver, un attaque de mai reaviva la serie negra. Cal esperar mai de 2 ans perché Jean Chastel mette un terme definitivo all'episodi sanglant che venne brandì Gavaudan. Loin de desaparèixer, la leggenda de la bestia dai sarà pas de grandir. Tre lo segle XIX, las teorias las mai diverso abundum per explicar aquesta serie d'atacs inhabituals. La zoologia, ciència tutta novella, formula l'ipotesi segon la qual la bestia seria en faig una hiena. E sustot, dins una regiun encara marcada per las agitacions de las guerras de religió, los suspectes humans se multiplican. Lo baron d'Apcher, puis Antoine Chastel, lo quite fil del qu'auria tuat la bestia. La rumor coufla alentour d'aquella famiglia. Jean Chastel seria un masc e son fil, un ancien hostatge des pirates barbaresques acoquinats amb los huganauts de Bivarès. Noi rits des contes populars que relayon la paur ancestral del loup, los souvenirs se mesclun a las especulacions e rumors per desenhar de l'imaginari collectiu l'ombra d'un monstre misteriós. Aital naix una legenda que trebo encara Gavaudan.